أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wababa hatu wadada hatu wanashwa hatu wanama wanzani Mwenyezi Mungu ajalie kama hala nimliyonga nyina muwanono Mwenyezi Mungu ajalie ike ibada yandisi wao usiku wa lelo uhusu hajj ikayao wandu wende waifanye harume ardhi al-muqaddasa Makkah al-mukarrama usiku wa lelo do wandu wa roha o wende nana arafa wende wafanye ibada abunge nas'alullah al-azim jalla fi ulahu an yataqabbala wa an أجعل حجهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يزم قنا قبالي حجيها ونزيد وزهاو نيمي هاجي نيمي وكوموري بإذن الله الكريم يزم قنا جعلي وكوموري متدي وزنتيا هاتو ريوان بمنيزم سبحانه وتعالى yarangamizize emru yangamize ntia hatu uangamizo ya nuniaje yangamize tena yode talabu ya mado ni mmea oni utukufu wa hanyonyoti pia mfanye irumbi mfanye muhimu kabisa kabisa mtiliwa zebainde ntia hatu sonti robe Mwenyezi Mungu yarere waruma wajoka na irumbi wajoka na hamu wajoka na akili wajoka na uadilifu ya usikini ya ntia hatu mshegonte ba enti ngeko zao wanati waangamia wanati warende hazire wanati warendo wajufumuo izo tabu na dhuluma ndufu waikayao doonesi waozo abunge Mwenyezi Mungu najalia usiku maudu ranzile lo uhunda maudu uhundo ushao zentu za baraka zinu mwana msho wangu Rabu mwana msho wangu Fatima yoti pia narikejuma uomba zedunwa ba maulama uomba maruzika dua ulam yuhrim al-ijaba haina mria chaaliwa yani kwe courage uambodi wa basieze dua kana majawabu kana uharamishi wazo surtout mdu dhulumiwa ri dhulumiwa ri uliliwa ri fungiwa ri daraulwa ri sijinilwa ri rendo amati hindu vanura hane jajabanu sambiloka ari kabafanywa ofeti ya husu inu hari wakati madipenti ya ka presida harumeni africaine abugabo amado na kanzanje ni mtahini bantu hutukufu hanyu njeni mmeyeni iriwambe duwa Mwenyezi Mungu yarangamizize owandu wangamiza wensi ya hatu watiani ya wangamizensi ya hatu yode ndogo ya amado ni mmea ya hifadho wa Komori khaswatan ye diaspora Mwenyezi Mungu yachalie nyi wandu maro habonti juhanyu hatezen twaidi haina mdiaro habonti juhahe udofil gharb basi haten twaidi yokana ham abunge weyatoda eno wanyanya maranga nge na hamu weyatoya abo yasuda ndongozi nchi abunge abo Mwenyezi Mungu gojo jalia wandu wale bonzi wado waswili yarinike khair ya hezantiri liyo yasomeso wana waroha yabe unono yaribarikishe zembe uyaribazo yarisubirishe yajarirejeza harumenti ya hatu haundo na furaha rendera yenshindo richawo udhalilifu no usimbufu ne madhara ulifanywa harumenti zinu nirudi mme ni bwa tukufu banga mina wandu nakawaombele ya dua wandu wabo nakawaombele ya zedua wajuha wandu yabo wakaurongo wa ukaniti wa uenti wa bise bangu wacho nambia ya wapua abonge ngabo mingoni mao ngabo bana ngabo mndrutoi ya roshe ya mndru rahunuma ngara Komori katula wa ufanya masahira mnduamba badi yo itsinda miwe mndu katali yanipu Mwenyezi Mungu yangamize haina mndru yenda ufanyo masahiri yatambishe wandu au yangamize mdubure Mwenyezi Mungu na mwangamize heze baraka zao usiku lelo hunda maudu nezentu za baraka no mwezi mtukufu hunu haina mndu ya roshe ya mndu yende afanye mndu masahiri ya dhulumu mndu ya Mwenyezi Mungu na mwangamize yeye banga wandu wasufure wo ngabo wandu wasufure ndo ngamono ngamziono hata mndu sikiniyo fa bi idhnillahi alkarim o mruoi no haina mndu mruoi na haina mndu waikayao hajuha haroshea ende ya udhi ende ya dhuru Mwenyezi Mungu na mwangamize mtoto tu veux acheter un dessert là hein je sais pas attends je te donne tu pourras chercher ce que tu voudras là ok
Allez-y shir. Samahani banu midamine mwana. Haizo watukufu timparani banu tijabanu njeni mweneseni e amado de twala buiyo baindensi ya hatu ritiranti zedunwa monti Mwenyezi Mungu yangamize wandu wangamize nti ya hatu wandu wa yangamize walojuma uyangamize eke mruha mbodunwa mruha mba sulihu Mwenyezi Mungu na rengeze o waritawalia rawatendeza waritawalia Mwenyezi Mungu na wasulihishe wa wafikisha wafiquhum wilata umurina sheka wende hata wa kontine utotimba na imru abange Mwenyezi Mungu na watowe utisaze inge mzima innaka intadharuhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara kwa nauri jani ya hindwe kwa uwaza ya hindwe katima kafiri tima dhalim tima adui gariru diru ambi rabbi ighfir li waliwalidayya wa liman dakhala bayti mtidiwa se Mwenyezi Mungu yahifadhi wana Mwenyezi Mungu yaribarikishe nguna ribeze nafasi ile lo wana Mwenyezi Mungu na warende wana waswilihifu wana waokofu wana wajora Mwenyezi Mungu wana wajoka na adabu wana wajo soma zijo wafai wakedo twama yarido furahi ho wana wao wajo ura Mungu wajo uristehi Mwenyezi Mungu wataze na shetani ya wataze na ndongombi yode yamado na kanzani meni dedu ya henti Mwenyezi Mungu yangamizo wandu waika yao warotenti hatu yarereye wandu wajora Mwenyezi Mungu dondani haudo bonzi hanyina mnafiki urarume bwana Mwenyezi Mungu na mangamize ava ya wangamiza azali Mwenyezi Mungu yahifadhi wana yatoweze bwana yado mwaswilishani bo diaspora Mwenyezi Mungu yajalie mhunda neneshe ushahanyu shamlazimuni ba mérite khairi njira hani yobi kadem nikiwa t'inquiète on va acheter autre hein allez après garde ça c'est pour toi allez assieds-toi ma fille yode yamana usikwa jana na banuju zitambilwazo tiyerwa video ya bwidi talinu la mituje ele bwidi la mtuje linu inumba ya habari ya dungo wirumia ala fulelo juzi ende hamba kausoma hitima bahari hakazonda bwana Abdalagu ilimitoa mtu wa unasa wa waidi enda kausoma hitima bahari Abdalagu mkazanrabo atojuha juzi au jana hajaka ufanya direct u Canada mina baduruna metra larifu haringa alifanyo mpango mimi ntarumwe parti richa haina mru wano nazali yoni para miuka present shano na mru wafanya mitu amba tijao badurula tidaula haki Allah ikena parofikiri ndogo damina baduruza u Canada nera towe yazali halafuna mwishele butilinu ngendi jibu babanu wa ihapulwa jawana masusu wapulwa halafu weze ngo zaho za tukiri eni mbrede ngutwa bandabo iho ngabo waswani bwadembi ngabo wafariki shantu zamba ishele ba mibango mjuka ufariki ntuju wo mwiswangu ngo jesha ngamombo Mwenyezi Mungu yanive nguso mwema abunge ngamjo mtini yani mwishie mbabi titibano wakati la njenjibu ni mwambie ende ambio wa mpua ele jawabu weiti do njuka mjibu shanga mwanzo mwishie nge mwishele jawabu njuka ujibu kwezi watukufu wa ala barakatillah ambasa hoso afova hanu mbaishili watukufu wakati ila njwa umwabi yani ele jawabu ba ezenogo yakahamba we yapulwa abange yabo yetilo utuka ujibulwa ngari jo ujibu o ampuo umwambio bashari wakabalbala harmati time ya usijine mawadhamana wati hawakati kaunge na posto ya kidaula wa Mwenyezi Mungu ajua tukuza samahani wanuga mwana wenju wa Komori walio armenti ya Tanzania samahani watukufu ha faya yekega okay namwishie harmula ya farata fardini kujofanya msafara
Yekante no owo walokalizewa. Ya burka ujarma beni bana tukufa Komoro. Ya ukafahar dini. Na Badru dini. Na Metro El Arifu dini. Na Mmadi dini. Na Bakari dini. Zetu zinu. Fardina kaulidwa. Hakaulidwa fanye mna msafara. Ya jiba durudina mangarie. Yesamba ukana. Hododunga na wakati utima. Warua jonjuzisa. Warua jonjuzisa. Shazor mambiao. Fahama tu raisa za Lukman Banaher. Lazima huu. Wauoni. Sabu zao. Ya hikima mgahuba. Lazima huu. Ikejuma ufanya hazi. Haku. Garzamba ukwezi. Mwanama asano gusatweri. Haishemezi za uskwalelo. Ila timba mzaha saduna raisi. Ula timzaha mwanzishi jimla wa sirkali. Yesa tima danukana. Fardina kaulido ya fashie. Kepa durudine na mangarie. Na munga mdote etiwa ruhawende. Na mjuo ya wamo bebetra richa. Ya ukaya. Ya kaodo henda. Wende fama tebes. Ya kiwa hadazi. Ya safarani ursari ulokalize. Rijua. Le fitna tiro. Matuma li panke. Kasina rumambiaoni. Le fitna tiro. Matuma ni mali panke. Jambre jezan sidigwani. Nyezi mngu mlivani zeni ya zanyu. Hatuwa kati mjua ula zengwe. Kabili wabe bufardini. Fardini. Motsi. Mbili nraru. Yengo shio. Ngaliandro. Motsi. Mbili nraru. Wakade wa hao. Ye partia nzima. Nembidi. Isaifu. Kubashone mbidi. Gojo nchila umu. Gojo amba yewe. Kuna gojo la muna fusamwe yao. Bofardi. Gojo la muna fusamwe yao. Gojo regrete. Kuna hulowa. Shagojo jihunda. Ulu atamanukana kuna uja. Hawa mejabashari. Yesabashari yaka uzabamanukana. Yetiatu. Netia Tanzania. Karti na namna za ushinda. Ilenge mduni mbehe. Sharika na mkataba wa mbuzi na ndovi. Izuba shara kauzaba. Leongeda. Leo. Havala ndovi. Havala mbuzi. Ula mwanadamu. Yengeda ulelo. Wanu wajwa mwishilia. Belu za maka. Alatika nobi mufardin. Ya ukaya. Dom safara ro upange. Ye. Bofardi. Ok, Tikanzani Moneseni, tiens chérie. Allez. Tu joues le jeu intelligent là, c'est bon? Ok. Mwishi ya hizi habari ya uka Fahardini na Badruddini na Larifuddini rila walifanya msafara inge mida ya Bahamade le dabalila tijodana some itima ya je ya fedaeno wenye pia mitimra usoma itima abonge abongo jojo habaina ujokanza wapi kamina ndo miamba alhamdulillah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil bas kabati ujoja bana jawe unikaza rabo amtuambia mruka jau au ni mrongoze violent eketi ono kasaba ni rejainta isama kwa information ivezara shawo kanikaze mndunda boba nje tfanye direct ya utakaza mndunda boka tilingiva pesa tilani ni kenarifu damina baduruna ila rifu engeto dofanya rongo yo tujozifanya damina barufu au nifanye damina dobi la rufsaadi au nifanye damina o wandu wanawe bwana o wandu wanawe bwana damina o na wao wengi wao hapa ngono namna wana koma mini ngono hizo arenda gawa yamanda nganyisao abonge yabele cha wabubo ola de maridi ola de mwizi wa maridi mtushindana naye shatika ujani mwambie tila ki marindi yauka unyihuli upahea saya
dawene yaka hunike kredi ne ya huruma ne yaka wone sa Facebook abo mango mdejezo kadondaro unyi huli dawene ya huruma ne ya utinie kredi ne yaka wone sa Facebook unyi huli dawene ya huruma ne yaka utinie kredi ne yaka wone sa Facebook mimi tuanze ketija yoranzi yale ojuka ufaje ya faire shami bizo nwambia amjue zobelu ya ambio wantu ezabili nganzo mdojua ukana misi bashari mimi si bashari mimi wallah misi bashari ezalizo msojua ezararu banuba igatifu bana basa shami fahari mimi fahari eke wishia bo usufuda za ushile utulele roho ushizo nambao baba shari akaudeno si akavumbua misajaja shange na misenje boko o andu ya wasise misenje wakaunda wa mtahi alafu hizo na kazani mabieni okana mimi bainge tifuba na basa ngamjokema hayabira yinu andi 2018 atalelo azali kaja fanya bwinjilio banu kaja swali za msihirira uona kaja rambie le teli endao na abunga mjwamba gami wa mwandu au bili au araru arumo wandu watongezeze habari hizo kaja balera ya jao kaja benu wa le teli endao kaja fanya bwinjilio banu kaja swali za msihirwa ikayao wakomoria jwanza swali ezanogo izo zonta jwanza zifanya wale mana na kahamba ngabo wandwa juale mevu marhaba meji mwanama Elmahd docteur shanto kanzana bya ukabala wala banu mintumjibu bomtukufu wala ntujibu ola shabala ngabo ndo oshile rwani ngamchukauta ama mbweza we ya parabolto gotuka kufanya mandandare bolto gotuka kufanya mandandare tikubali bo Elmahd izo nabii aranti hale bwana wala ko Senegal tikubali izo bienvenue nabii tijaba njata bokana wallahi bila izo koli wala mimi tikahamba we yakaudeno sebas shami senji yaifanya na haina mndu ya mlapisa banomjua ezenatidana wa upia nga mwono wandu wao kana chidangu ulo tuwala ukatusa ntoma shangu hajaka nsi wangu wanzu ya dori lapisa wakati yunga mjua mwambia kana ranti ya ulaba sheka kajaja banu ya jayamba ulaba sina utu wanede nambe kana utelu wa kufanya waja ufanya ndukona tusione njacho subutine dena nambe kana haribanu wa kufanya waja haribanu unga we jau izo njoo ikia meja unizon yodo wakati njoo subitina abugi abo bwana woi wanu wapula wenchi rawa umera washe ngabo wandu wani kwa mapesa wanawasha ni kwa mapesa wajanga liko na jokinda wani filme au wafanye ndogo kadha kwa jashinda wende wakawa ola porondiraga wanu halelo ana ume wadwenda wadwa na washe zinchi chawana basanga monao ezijiriwa rumeze shughuli neze TikTok na hizo pia abugi abo tsikantana be ndio watukufu walabo ya pulo ya haja yo lazimu ya milwa ndongo boko kana ule jaitene kwambia mrundu wao ende yawambio wampua ukana sambanje nwambia nukana mnyimli na nyimantine kredi na nyimaka unione esa maka unibule konti Facebook nede yawambia ezengo hizo ya mga mazweni kekani mrumu ya ruma ya haja gebilo ni mambie ukana bo nabwi tamati ya ubo mnapa hawa tijuwa dopi edambe ya upuwa jo wabezene na mterrorise haribanu kamchuka utaha haribanu mijautika mimi no la umula ukana ebanu mdoda wasoma ata gocho udoju weda anu ambassador na dogo za violence namna hiyo abenge edambe ya upuwa bomna marindi edambe ka unyihulida faramba ndeni mwambia na utaba ndeni mwambia nikana nyimli nyimani puwa na nyima kaunionese konti namna mrakonja Facebook na nyima account number credit na nyima ni komka teni sardini ni ile enjoy dana adore leki yo mani le dele chabu na kanzani hunike wodo upande huu ngamjo kasilanza halafu ngamkazoki fuba ngabo wandu enji donne-moi chérie une seconde donne-moi allez ngamkazoki foskwalelo ni wadumlo hapo mmone tizanti na urongo wa msina mfumbu shanga manzo mtona 1 minute mwishi habari tazinu ngwakati hiyo tina umvumbu tena bana tina umvumbu tena shana mtu mwishi basi 1 minute basi
C'est bon, on va partir là. Attends, on va partir chérie, t'inquiète. Haizo watukufu. Tikanzani mwabieni nyima opposant ya ukati ono publication lelo ukari tirahi wa Komori nyima domana wa siasa. Mtirahi wa Komori mhada wa Komori na muishie banu ntina umvumbua shana muishie ni mdungu ambe mroya hautungu eze mikro neze telefoni neze fei batu si no wazaza hatu karibode mzee Aisare ngenti banu kweli alhamdulillah zinume ngoni mweze ngora kaure ndwazo halafu eyinu mnuka mchuka hamba mdu mweze akili uwano bwana yairwa mapesa ya losio yafanya zo ngozinu na mfikiri miti na komate na mwishenyi mkomate basi nyinyi ha bismillah wa ala barakatuh hakuna ndio falilio kariti watu ya swa mweja na tiswa mweja au kaya rarambo ya farungu yo twa ipulwa fatu zetu mu ya suna yoyo kiri ekaba tsubu kafa harumayensi era isi untubili wa Komor ne mufti wa daula ne maulama wa dini wa uchua warenge wakati dharura wa puwa yetumu mbenge ya Ramadhan kaikiri haruma daula jistehio waruamba ukaya obahanu walongwade unu ngebidio riziye omalaba lowade ushashi walwatsano walwafkara walwanane wanu mwajujwa waje hambabi kaikiri mbuya de sardini yambe yekarumia ye mafura yo kaikiri ikamuka tula sardini atalebo atilaye mafura yatilisuwe levusha lititomuka haruma milioni chana za wa Komor yabo milioni mengo minane iwondo wazingara ya akiba ya hensi hapo milioni jana nyo Komorika ni milioni jana zaidi ya mfuka reziloban ikawo ngakusudori tsizifungue watijo kama chiwa semba waze matangazo mmonao ban ikawo ngoma presenta ban garanzao mshahishi wakati ye hatua ijo tiba mhono ijo singwa wanachama dharura wajurenga yensi hamuda wendende wairenge watowe yengama yensi ya wasulishiwa mwishi hau msana mjipange lingo si benti gasi ze milioni jana za wana ntio wandumengo minane na mjiprepare lingo si bati hali abo mrati le sardini ne levushe izo fei abo mra zingara fei ngushio mra zingara fei ngusomo na mwishi yando ni wandu wa heza imeri Tota tumia swa mweja au kwa leto falilio kariti wa tumia swa mweja na tiswa mweja au kaya rarango ya farungu yo twa ipulwa fatu zetu mu ya suna yoyo kiri ekaba tsubu kafa harumayensi era isi untubili wa Komor zingara fei ngusomo wa daula ne maulama wa dini wa uchua warenge wakati dharura wa puwa yetumu mbenge ya Ramadhan kaikiri haruma daula jistehio waruamba ukaya obahanu walowade unu ngebidio riziye omalaba lowade ushashi walwatsano walwafkara walwanane wanu mwajujwa waje hambabi kaikiri mbuya le sardini yambe yekarumia ye mafura yo kaikiri ekamuka tula sardini atalebo atilaye mafura yatilisuwe levusha lititomuka haruma milioni chana za wa Komor yabo milioni mengo minane iwondo wazingara ya akiba ya hensi hatu zemba waze matangazo zaidi ya mfuka reziloban ikawo ngakusudori tsizifungue watijo kama chiwa zemba waze matangazo mmonao ban ikawo ngoma presenta ban garanzao mshahishi wakati ye hatua ijo tiba mhono ijo singwa wanachama dharura wajurenga yensi hamuda wendende wairenge watowe yengama yensi ya wasulishiwa tiens Bon appétit. Bon appétit, bon Komor. Bon appétit. President Sarongo azali afuale naye sardini ne rahe corona le zorgo piazis ila wakati akaufanywa kwa Morija na mkondo no tipi ila wakati akaufanywa kwa Morija pia aba sakao
mkura au kamjakura mkura kamjakura nge siti sawa Mwenyezi Mungu aye aombe mitume yeti sawa wanadamu wote sawa tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم بعض الدرجات gwendo wasome ngawina akidi yatusoma utujwa utsoma yarengemiwa ni yajia kazi yende yarenge makopa ya mikro yafanye mikro yatanganye yajia yazingare bala fei katuju sata zima yajia mwambie lukana mtulidia tiale yabo na mjipange jau chao quand même ilama ki ya respect shama nizi mpare no paronizo nizi mpare no paronizo kiabo mimi mndo amaduo zemaliza henda Gutukaurudia jani teze sheri Dia pare mrado ambakana hari ze partizasia sasa Komori ska utoa 1000 euro mimi wa micheni to 1000 euro na bena mkoini fanyecha alafu watu wa 1000 euro ngi hama dale 1000 euro ya ujabo ujofanya bo warere ya ratushi darafanya longo sina utu hambe madina zito wana nese ngo ndazifanya shagar jo wasudi bi idnillah ya tuto hindu kujo jaudas ya dote ya ishili ya ukangu tuko finaliza wa doli ndese mwanizi pulo ya tuto amba hindu ya tuenda bahana utuana shauti one mrato zemaliza hene zemvuza hene wakati wa nene zifikira za hahe tu dama zia bali ngona haki yo simple amba kana zia parce que tu n'as rien foutu au moment où on a nyongo ro hifa ndo wafungwa ukapati ngo sidio vous avez raison ngabo mtate ulo Marseille uksim billahi yani par yamba wana mantondrongo we bana mantondrongo we Eola kaunindo na ndungoda zibeke tudo tukana na mjori so parent na mjori si uti sihe ufanya janti minska no ijozi ngara uripoze mvugu so parwa ko muri wa so pareni basi kana kajazi fanya hata usiku kwa muri wa decide wasiye habeze haro heve iliende ya zingara ndo poze mvu Abdallah wode akane komba zingaro bas ngam tifisao kemdo kanti atene de daba akeka tija 100 down na ilike daba basi ngam tifisao ndo nono ari la pizza ndo ili basi si ndo wano bwana we yabage arumwe bwana yede chef ngo tukao litimisiza ari la pizza ndo timisi 20 wallah ari la pizza ndo timisi 20 ya wasijini wa do pando wa hunu wana bwana watimizi 20 nono atoduka ya zile na do bibasi na metra la rif ya jwa ukamitra la rifunguano au ngodo wa gauche à droite abangi abo mimi sikazanje mwambie ni bana mimi ya ukanyiwa ndo wa siasa madhamana wa siasa ti ono posto ya tola lelo e posto yo yone sa ya ukana mtinzo wa Komori twamaya mhada yo wa Komori ranyi wa heze voti ranyi mto wa heze voti ranyi mwakaneze ezi ranyi za mtawani nyoti pia mtinzo wa Komori twamaya ezo ngoma zina nda wa Komori ngwana utungunyanyi hauka ngari lindao endi izo fatiwaza lingondo yabe ya repele ya toandru ya loda ena opia ya bakiwa eche ya jarumenti da ena mbaba he eni mwezambaro ya ulo yafe ewa malina washuwani no ambuli yao amadam madi bolero ndi aralo hitwa basi ya uyadi arangwa ya dorendo amamba irito mana yike kweli haina mndu mwezambaro bonsi juu yao gutoja kweli ya ndo amamba irito mana ndabango do sa ro hawe de sa haina mndu mwezambaro bonsi juu yao e opposition vanu kweli mkubali ukaba vanunu mwedo wandu waenda omda zena mna ino comme imaginez le comportement ino e zita ilangwa jila o janfi o wandu walo bale e kamtina stratégie obelo Komori ti violence ti tartibu ti mbaru tuka yon tipi ni ma opposant wa Komori wanu yini do makobi dimdo la pizwa chati ndami fahami wa vote wa président en 2016 wede anda vote wa enda kautolo wa itandra ya neju na opia wa jodaz
au mengoni mwa wandu ko juzi ya torongo olade ya rongo wa wandu hisi mali sisa zirengo hari longo afeteo bahari ya ka president armoini africaine e diplomatie komori nyandu ndugo tema foto ngasi Egypte ngasi Maroc ngasi chau e diplomatie hangi yonudi wallahi tallah parce que diplomatie iyo andu hadisi kabati mdu joshinda rambie misafara zalinu e faida hindi monti kabati joshinda rambie namna jo msomoneze bourse mbili kabati joshinda rambie misade yanti zirwa jwarere ya ondrar eze bien qu'ils ont ali kamtushida ma négocier ndoko za envie kamtushida ma négocier ndoko za traitement tita eti kamtushida hata mafanya tamaro e banuka mduko pasha mwenda kaire azali rahana nyi mwamba watu wanasinjana oyi bakari ntujwa be oyi de bakari yakavungulo harumwele jimbo la oyi ba he non ne se bakari lante maji na moto para bakari mvula na honta weni uonao ufahavalu ke kweli ngwa ngwa lukumani kutuji concentre wafanya hazi shazi ulo niyo utoja Facebook jawanzi ya mnyanyao e diplomatie ngona mana hibo malaba mati mtuko pasha mwenda mola mapita na grec et c'est bien qu'ils ont dit car tu na accès au somaro car tu na relation ngam to banyi ma islam ngam to banyi garu mo ligarab ngam to banyi na relation jana nya Arabie Saoudite na yabo e biye ya hanyu wenda Arabie Saoudite oji ya ruma 2 semaines ou 3 semaines ngiyo 8000 euros France Allemagne na opia 8000 euros ngiyabo e faida hatu yakasiliga sinsi ya Arabu si ma islamu si wanzanu wentino e faida yilo hapo lokana kam tu jo négocier bana komori yenu رئيس مزمن مصر رادوبارو محمد حسني مبارك يا جماعة أنوار الساداتي haraparo wambia wa Misri kana indiniya hizi mdumsana walamba kana ekeba jam komori ajata handogo honu wajata mana mkomori wandu kubali wandu kwa paro hara wala wambizabari ngona komori amba waoni ajaito jata za heka kama na suite apo ngondu kwa waharazisi andu si wakubali ina watu amba kwatsahau uko kama na ukaswiti kama na ukaswiti ngamwambio ni bani yokana nyima dhamana wa siasa bo munyi baraka mtufungo mbohanyo wa basa munyi baraka Buhamidu Karihid bo Abdou Sohif bo Burhani Hamidu bo Salim bo Abdullah Mbaye bo Dr Shakur bo Seda Basi bo Idina Twamu bo Ikili Lunyonti pia nayo walohun Mohamed Ali Swadi ya Shirafi la Rifu Dr Jimmy Shafwa Ben Sharafa wonti pia kamwambia ni ukana mtrahiso wa Komori Allah aruma ngamanzo mrumezi kamtina tamba strategy serikali dangu heka dondaro fanuo la hamfanyane hazayinji wata wakamjia tu wakamzima sugitaji declare ebanu kama tumfanye siasa mparona maopoza wako li wako kwa fungu wakakwa retelo mtawe pia mjambaki unu mwisho ukafara organize mbaleze mbio mvaeze costume mjamkensi basi nyimlo Komori mabaka mdo aruma voti mboho mambo mtiro ngo mrengo mfungo wasa wata wakabati mduno namba na mjorisa za Komori wallah hata wallah والله كريتا سيتا كنتو جو ندونغا راسا راسا كومور بايرا راسا والله العظيم نواتو كم بيا ديسيدي ابو مجوري ديسيدي سيزار بس يوغا دبا بيور نديجو نجوم كاسي فامي زاتو بس ngo chodo yo uja faransa jande na kima sha enimru bashom na mademo nebuli emru ya hawno ya udo ya fe bas wakati mjom mona watu komfanya ni za western ne semone gram c'est bon on va partir là namdambi. Allez, vous là. Une seconde, il va nous demander une seconde. Viens. Assieds-toi. Oh.
L'argent, tu vas acheter. J'ai sorti en direct, là, je finis. Vas-y vite, tu vas le prendre, t'inquiète. Merci bien. Tu le donnes un petit coca, s'il vous plaît. Oui, oui. Et je vous donne l'argent. Oh, c'est rien. Merci, merci mille fois, chef. Ça m'a dit, bah oui, demande. Prends tes lunettes, mets tes lunettes. Haïzo, Atukufu, mets tes lunettes. Viens. Mettez. Mais d'abord, mais bien activement. Haïzo, Atukufu. Tukantari mwambieni ya ukana ni maopposant. Tujua wakati ndio mjoko wa profite. Haruma serikali boko et au winch. Et tu lui donnes l'argent. Tu donnes. Non, 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 non. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Non, non. Merci bien. Iliana. OK, OK. Shukran. Shukran jazila. Haizo watukufu. Vanu inukado kado yararo au kado yane. Ze votine mabane ze greve ne zafanu na juzi ze nous ont tipia zinu fursa za ukana mrecuperer ntia hatu. Inu fursa za ukana mrecuperer ntia hatu. Nomdaza. Wandu wakwatina rukati urahitswa na uterorize. Lelo bolero ne lebe ya la nyubo kampanya ribo gami ribo nyoti pia bo majeshi ya Komori. Emruaja bajamuri lianwa na nyanyi. Hawa wandu wafupia. Harengwa sawa wafungu. Abasai mwanahi izo khitwa. Wanu bashari wai kufanya service. Gweshokana leo teach of Kongo bukana basharaka nanta imane kamduge nanta ya mduto chuwa hambara wala pizza mrabwa endala pizza ndo byafanya chao. Shaizo pia ngezendo za rumilo. Ati paronga babo fa baba saba sharingo chiko bujare ndo achambeni literere aba saa ngujoni kwa jado ambageda ni atamchwana jau chao ya mndege ni. Kabati jonde nganye mimi. Tiamini mndu na kamba wika jaso mashange na hamune titi undu zila ndabo basi. Tijonda tibanu weka ingati undu ngamina undu mana mtoba ufati nto. Ai fari wanda sema dini kazo twende Fatima. Eba kwa kabati mndu mema na tujoteleza mndu mshahidi. Na Mwenyezi Mungu amba nahnu qasamna bainakum. Warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wanunga bo maswahaba ya kauna leo zisa Aisha binti Rasulillah. Ulani maana kwamba ummul mu'minina wo Aisha aina ndogo wandu aduteo na mtume wandu majomba na ruma baba na riri kajoda rozise mtu ekenge na uwengwe ekenge na uwengwe baba ngapa komora domba ulade mantela ibidiri mnike rumensi ekakasina mndu mshe ulona irondi ulona hamu zoeze malisa he usikunyensi una kila maana tujo mtu design maana tujo mtu design. Haizo watukufu inumba pano ya kazoba na marima takosina majansi tu zinzadeje. Haizo watukufu elebeala uwo kiki bo Dr Salimu bo Hamidou Dobi Burhani Hamidou bo Abdou Soefu bo Mwinyi Baraka bo Daud groupe ya nyoti pia na mjoka mhada ya Komori mrihada ya si wa Komori walo hunu bao abantu garlindao mjihadala ngamhadala ono wazungu ni mlo hunu pia mdukana ukanada baina jola mbiyali kubadili fanye ya jambe kodi hata mndu mwenzakidi ya jambe ntoni hurume wewe mparona zali hanti za mndu yezi mndu mwenzakidi yeto hanti za daba kagupa shi mfaransa kana upare jomnika nhindwe keka mjaelewa wanu wakatomnu amba wanyu yelo asiasa kama ilo Allah Faransa ngujeta huwa wajo yele wananaye. Ya jo kubala ina jo ambilo bati na zisabu. Abonge izo nizo na kanzani mwambieni. Gabo izo ambaze kazi hisa. Shabala mimi sikanzani jeni jibu ya uka elebwitilila. Nge mimi mro udo soma mahiti manabadiri. Tuja kati msanyu la hiti mabala lelo au kantina ndongo nifanya udamina ila arifu Allah. Ntina ndongo nifanya udamina badu. Badiru ola ngena ndo kompara wa mwambie zeno go sahe hatundu hajoza habari za Komori aja mwambie ni roba mia mndu banu yokana ngari fanyo jao damina badu wallah ngeno andwa he ngeno wamnika ze formation yo jayo to we journalia on kofanya rogo damina ngela rinyo Fatima mzee Said Mwenyezi Mungu atomu hifadhi ya samahani
samani watukufu baba la anabaji apeli haizo watukufu tokanzari mwambieni yauka Mwenyezi Mungu jorenikeza khair yari barikishe nari tidiwa sese dua rantiro usiku lelo maudu ya Arafa aboye mufti ulo komori ngamjo swale yidi mahane au mahane na bandu pia maudu ya Arafa wanruwa shele wao ne eidi alafu shi wanruwa hende vatama shaye yokeri ekanga ifavorizo wazali shaye yokeri kete pakarta swale yidi lelo emi Arafa bas kajo swale ya Arafa lelo uri vitsensu kumerende ravumo ya tangere jejer swale yidi wandu pia ya Arafa lelo abo maudu deidi shaidi alfitri yoni yo mjo uswali wakati maono mwezi sumulu yatiha wafturu li sha yaum Arafa ekalelo ifasirabo maudu ntu yashenda harume dunia kamili abo kama maudu ntu yashenda yadunga bode kume yo dentu ayidi min dhul hajj shabo komori maudu yaum Arafa ko dunga bo yukahid kama yode tisa yadunga bo yaum 10 min dhul hajj yodo sikondo tinza sinyama nezero za kondo fani mkomoriga tedala le sikaranza rudukane na ula sikaranza rudukane chao alafu mafundi aina utukanza ya mbendoko yabo ngodo yafungwa sabari haswaleid eba nuko sikartina dini dania nyinyi kama mabudio Yohana makala laona mabibi singara budio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo ngebo mnamarindi botilaki rejeyo wa huruma wadawambia ukana ila video mabanende na kaze fahari zenda abo ya ukajipange bango tukauchahunu amwambia wallahi mimi si bashar Allah miti bashar la mkadani na hajaka ulapisa ka udenose akabila nongo yom destabilize ni basi na twabile kanyisile mpo abo no ili ache ya mvumboni no ili mjwa ubea aina mndu mwezambaro hura rumweziyo omanzo mlelesi ngabo wedia abo hibata habu ya wandu kasina maambi kana na mtu idai oweti wa usabara sonda wazingara ngabo wandu wa hafa yabo kilaba kabati mahakama ngabo wandu wahiba milioni na miliari yabo za pasporo za soneleki za empo za telekomu za yopi ro aeroport kabati mahakama kabati anketi yabu wandu wabao vurizwa zisimani ngabo wandu wabao rondolo amajini cha meli za misi wa idara biro kuu tresori twamdo na isonti pia kabati tambo kana ezinda zibe salelo kabati tamba anketi yabu ala fumje mzingare wandu arimdo paro telefoni ya mndugu jabu anketi wa malaba mati abongebo tilaki endabo wa upua shanga mtodeno wambio kana uli upa hea saya daone ya upua ne ya utine kiretine ya hone isa Facebook uli daone ya upua ikego jo terrorize ne ya hone isa Facebook ne ya utine kireti mduja ten simwambia ne namna mjonda hitwa tamara na mwedewa libe mtu mzinga yohano na bantu yabanya ndeme mzinga ni fe basi shami mimi hala kana ni katika jajambe rego bani ante uhara chao ibo ana masusu mbelele wapulwa na ntona tikana jana ukechi bo matamba tona ukakutunda mdu dunia ni mvumbwe katilele pula mbeni la tijina kisiatere wewe kiasi unongo jodwambia azali rais ngebidio ukena ngebidio ulamuhe ngebidio chao serikali negociateur wodo ambio kana funga le bolero funga adobe basharna ula wacha kamtona kama mtukona kanywa wa vungufu ni malaba shanga wena hakibotilaki au kabwiti hamada wiko bidi kenda kantia weke bondoro hamtulwa ula dabo unshishie yo bale uje kantia weke bondo hanga vabo uilembele uibale njenle shahonde hunikiwa telefoni ngonjio haruma aeroporo o andwa somo journalisme pia wafanyeze reportage wa interprete ngwa mabani wa warende hamatwi bahoda wena marindi na majamvi nyide mdungo bali haisangu waswidi emhu waheda ulam jahana jamali ndabango chenda udo waswila ida msafara uchoenda fakhoma tarraisi da wena ngava ya bangwa na majamvi na marindi ikeba nyimdele hama journalist nganyina haki ngawena haki uchoto udorongo udo terrorize fari na metralari funa baduru ngamtahao ngamdaja hiyo mla wampashie ula ufanye msafara haribanu ngamtuka jani tsani tilak haribanu kartsa da mina metralari haribanu la ripashi uli upaye asada wene ya utine credit ne ya uone sa unja Facebook ne ya ubuli konti ne ya hupua bo matamba
utona ngamono haya bwana na tukaba mtu anaweza roza hanyura nti yale nai bwashenzi mtu anakumfanya wewe baketi kabisa mwanene yasi wa fake bofahada so barban got kauja urengo aribani ya bakinda we tiltawa bani ya bakinda we got kauja urengo hapa nandase shele nandase ngona madui ekemba nanda yin emiadi na ile ngosoni mwa Mwenyezi Mungu ya bakile mbabe titi sambane mwana mtukufu Muhammad El Arif Saad bano inji ndio rawana wallah ya bakile mbabe titi garjo waswili haraka bi idhnillah garjo wadi haraka mina mwana mshwa wangu ya la mumji wa Salimani wa udema watwani ya de mashuja appel de Paris watuka humparani haraka banu jeri sanganyiheri wambe dunwa omwezi mtukufu unuvanu eidi yalhechi rirudi tena feti wazima tena esi juillet 24 yarongo ukasideri jukambe zendo na ine zendondro sideri jukambe zendo na ine zendondro abongabo ngamwambioni ya ukaikebwa nadei wallahi billahi ngamiharumwe aya yinu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi Yondi niomba ao ngama nzuri nyangamize wa shenzi wanu ni hakikishe mbwana inu kanja trahise rika usensi ya hatu irumani wanadamu walona akili walona msomo walona irumbi walona maarifa walona mfu walona hamu walona haya yode shua ya madu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi ngamo mbunguni karumo kweli wa minhum man qada nakhbahu wa minhum man yantadhir ngabo hakikisha ngabo walona mweziani wama badalu tabdila وما بدلوا تبديلا aribanu kamtaka utsawa aribanu tsala wani pashida mina meta aribanu nani dase dingo simba wanu ya bakindami ya mungu fikiria bakindu bali bala fanu bo hafa ya bakindami ayimani na fahadina wala bo hafa ya bakindami ya mungu mfikirio ka wala wafumi sina ufu shanga manzoni fi arumwe haki tsikere ulo watifaru mabwana rano kanede na wala chao koje chahunu wanuko utanza uchahunu ninga manzoni hicho wallah Shada mwana helele ya opposition ya wandu wika yao salam tuhum. Abuge abo aina mdu na bezi watu kanta yambe mwobo Mwenyezi Mungu bo tilaki ubehele jawabu o wandu wa utinekireti no wandu wa kauhone sena mna ya urumia Facebook no wandu wa uliyo mkatede sardini neviko ule no wahupu wa idabio kana sambanje no kana hariri nyiri li pahe saya ile dele jawabu fahari hapa ndawa ambio kana unyira wero wahupu wa routine credit jo nshanga yazeke haribanu ngamcheka utsa haribanu ngasa endeni sayifu ne yive chocha anuga mmono hai mabani yango kwa rumesha jihadi yongo yongo tuko udafia maislamu ala furikati wanu todongo ila limana na mwekazi na 20 zela mata ne ze fraction ne ze ngora ko zifanya hizo zauri mgomfanya ule tali hunu na kamjala tanyimbala drop iban sabari makauta kwa pasati bana iban yo kama kwa zifanya manifestation tanyinga juwenji wanu mia prepare kamtila autorisation lile mwezela mata hizo ila pizi walitwa gazi wapulwa masusu mbelele na hizo zotipi o wasa wafu wasa wanjamba debi na hizo zotipi ale parentera ke bala ide acha tabango tukoni kwa mapesa na mnike bamjeda na mndumi Yesu afi na mnike njeda na mndumi alafu acha wareje marufu ola mndo azidi le bayane ne bwana ola mndo anja mvu mimi nifanye ola mkaidi ola jawa harai alafu ola ntrake Timziani randi 2018 manuli ya Madagazo kamjamba loteli ya jao kamjambe lera ya jao kamja swali zo msiri wala kurunevu kamja fanya bunjilio bonsi juvanu ndeda na mabahaja utashaza liyo tafanya bunjila uyambe kama swali zo la kurunevu vanu ujabalani bashira filwa wala la jemi tulijaucha na mwede mafanya mjamnibe emi wangu kwa manzo ni fiarume haki jina mnaramba wala tamutunna illa wa antum muslimun mtifeke kama tufa maislamu
فأسأل الله أن يتوفاني مسلما وألحقني بالصالحين. Mwenyezi Mungu nanifishe Islamu nti khalifu miadi. Sa aibu nda wanu wabangari wanao. Bano fasira banu nyi wandu mwanao zemba na zuni kwa bidima bikana. Banu farola ngwano ichi dola katika na ila posto 19 wala katina na posto. Ola uliliwa Amada Gazo 2018. Wallahi kana tuona Faisali nyumeni banu Faisali Abdul Salami rahmatullahi alayhi. Ya juhaya ni zigara kauni kwa miono jo. Mimi tusi waranzi ganje ni dona tabiri mimi. Tabiri nko wona mitona bati tigabili madi penti nga mumro hitwa telo juati ndo bala tira langa mro huri. He hamun lo niyo bana. Yo de refun lo niyo de na manager par sa madi penti way tim kabili. Nga Muhammad sandwich ne le pizza la hizi diplomatie ya malaba ti biye kwa mtushida mwazipua ti la douane ti relation ti l'hôpital ti msomo kama mtushida fanya ba relation hata ndio kayao andwa liba uzi 20 mbulibo 8000 euro yende Arabie Saoudite na bo mahala andwa liba uzi majana maili na zima jana mara rongwa liba 1000 euro ekamtona kapo mkomori tukaenda heji tibire mndo kwenda heji kaisa ngodo hafu inu salary daibi anuka chakabidi wake mkomori yende heji sen kachabidi wake mkomori yende heji Heriali yokayo heriali utoka winjila wande heji yonga bandu wenji wadhuri hao yabo ana emba ndo hula na nyumbani hizo tipi abungebo mnama janvi bomnati laki edambe ukana tiri miwanyi shabanga mwabioni hizo fundi fahari anambi yabone dana ka terrorize ukada ina metra la rifujau unyi huli bomnati laki mazida ono ya hupuwa na ya utine credit na ya kawone sa Facebook ne ya ubulie konti ne ya unikom katene sardina une landa ule ujo dore le kionora wabo embesidi le jawabu le jawabu kama mi de matchu yalo hiyo kama mi de matchu yalo hiyo donne-moi parce qu'on va partir là viens couvre-toi tu me donnes une seconde tu prends c'est bon on y va cher halafu borikazao kifunyi wa Komori inde video ya mwiso na Anthony Moneseni ishele mjaudo jua emana ndona utungu hindi de trahison ya mdura kawamba we mwanada wa mwaniliye ya jarendo wa Komori ya wahezize le janza ne midu ne magunguno ikabi yekenga mweda pia mdwenda habeki na makaritu ya ubamba ezonogo bwana we mdenda tumia sura mweja au kwa le tefalilio kariti wa tumia sura mweja na sura mweja au kaya rarango ya farumu yo twa ipura fazuze tumu ya suna ari ya farudu yo pulwa kama tsubu kafa harumayensi Raisi utumili wa Komor ne mufti wa daula ne maulama wa dini wa uchua warenge wakati dharura wa puwa yetumu mbenge ya Ramadhan wa ibe harumwe ya lihe daula jistahio wa ruamba ukaya obahanu walo wade unu video rizie omana walo wade ushashi walo watsama walo afkara walo anane awandu shenda awandu kume hambari kaikiri mruya le sardini yambe yekarumia ye mafura yo kaikiri ndula nele kopa yo yansi wayabo vanwanzi shiwa ngusomo aruma milioni jana za wa Komori ganyi milioni jana 100 millions komorien amona unyi 100 millions yaho wa Komori wanyi kamtia million ganyi 100 millions ganyi wenjira hana Ulaya yanyi wa Komori zilisuwe levusha lititomuka aruma milioni jana za wa Komori yaho milioni mengo minane iwondo wazingara ya akiba ya enzi hafu zemba waza matangazo zaidi ya mfuka rezilobani ikawo ngarukusudori tizifunguwe watinjo kama jiwa zemba waza matangazo mmonao bang ikawo ngoma prezanta bang garanzao mshahishi o wakati ye hatua ijotirwa mhono ijosingwa o wanachama dharura wajurenga yenzi hamuda wendende wairenge watowe yengama yenzi ya wasulishiwa. Voilà. C'est bon, hein? Allez, oui, d'accord, je bouge.
jerma ben ya ukaya richomeya garme yao waliomo nse walio haruma ya dawla fahamatu rais Hassan Othman bana heri garantor de shavatu yetswalidao wajiwa shilo na mahakama asibabu na swala lile rilino ambia kwezi tukufu fahamatu rais Hassan Othman bana heri vite on peut partir ya ukafahar dini na Badruddini na Metro El Arifu watia kama mponzi za namna Mwenyezi Mungu ajibu hezeni zao za namna sauti ya kodo arumenti atu kwa una randevu ya hao wararu somo mahala mtwaba shama una randevu Marekani ya utawa unane da unama katili mafujari yesa wabua mnakopa wana reali kasababu shawa udwabali brasari watende wamweziunu kamjotunda harmona ya farasa fardini kutofanya msafari fardini akaulida huku lidofanya msafara daina patru balemeu wende watanya daina metra El Arifu shamwa biarukana hena mnabu Badruddin na El Arifu na fahari mchine na ukana nyima esperi nyiwa titi kasina maajar maule mengu na vugani mabiaoni au mjulizani sefamizani yesawanu wa roha haungu wapangao namna watoto watekuna rumati mwesheleye yekate no owo walokalizewa ya vurika ujerma beni wana tukufa komoro ya ukafahar dini na Badruddini na Metro El Arifu dini na Abubakari dini na Mariama dini na Fatima dini zetu zinu El Arifu dini dini akaulidwa fanye mna msafara abange abo izo des habari Mwenyezi Mungu chori nikeza khairi na mwobese dua Mwenyezi Mungu arangamize maadu ya henti no wanafiki ya rifunguli haina za khairi bokoni zo rizanzao. Tu as des devoirs? Tu as des devoirs? Ok, c'est bon. Ils ont des habari Mwenyezi Mungu gujochalia rikena mo ritimizi range c'est bon. Range le truc là. On va partir. On part là mais tu ranges c'est bon. Allez-y. C'est bon? Tu n'as pas jeté ça? Je dis ça baribo atokofu. Mwana ngwanzu yarjo no hakanzaje ya tembe mbapi. Karjo wona ndo kamgwa bente maudi ya muarafa ni yandu mlomaka na mwambio yandu alomaka waombe du wa Mwenyezi Mungu angamize e mafujari yangamiza enti yangamiza we enti wanzo angamize enti. Mwenyezi Mungu yajalie diaspora mdwenda no waswili haina bahanu. Mwenyezi Mungu yajalie hamuno se juhudi mzifanya harumenti Mwenyezi Mungu namlibe ndro ya mbarikisheni Mungu yahifadho wana ya sitiro ndo ashe ya walibe ndo zemvuza hao nezo wazifanya o ya towo ujinga ya towo ulaba ya towo unafiki ulono wa Komori heni uranzizo khere wa Komori rowalo ndani rowalo bonze Mungu na rere heni uranzizo shari rowalo bonze rowalo ndani Mwenyezi Mungu na rejezesho ya jalia haina mndu ya juu hayafanyili ya mndu masahiri ya mdhuluma wa renke hindu Mwenyezi Mungu na mwangamizie ya msijini Allahumma amin. Mwenyezi Mungu ngujo riwasilisha onti juu hatu biidhnillahi haraka rendera saidienti hatu irende hejezenti wekao dezenda usoni haina uyanzizo enti khairi Mungu na mtengeze karibu au uyanzizo shari Mungu na mrehule Allahumma amin. Na mtulidie ba kabati mndu ujorire jeza dingoni au kainunti hatu sonti pia kabati mahma quel que soit les terreurs wazifanyao shana mtulidie ba si tiwandu wa ukari mtinzeni twamaya karina ule je dingoni dasi
hau de zero za tunge zendao hau tutashanga si preri ke fidia ya hensi ya hatu ngasi preri ke fidia ya hensi ya hatu bangari tambi hao izoriziona o ranziba la hatabano